بناوی خدای رحمان و رحیم تماشاوانین هیجا د برنامه کنو یا عشیره ما امل هرم کنو لگندکی نول پیشبری وانه ایرود برنامه خود امل باجار مردین نافچه قزل تپه نافچه قوسر جبو برنامه عشیرین ما ام هاتنه گنده بادینا نها امل بر لوحا گندن بناوی خوی ترکی جراد بیجن گرمشه گنده بادینا نزی 16-17 kilometre دوری باجار Kızıltepe'ye gündeki kevnareye günde badina brasti gündeki hem mezine hem jî kevnareye kevnare bûna wê ji goristana wê tê dinasîn çünkü di gunda niha kelîkek de biraderê kameraman jî pêşkêşî we bike nerîna goristanê goristanek girîng heye heta li gor rîwayeta heşt goristan hene di gundê badîna de li gor rîwayetekê 11 goristan hene ev jî dide nîşandan got gundê badîna gundekî herêmê ya herêma Kızıltepe ji gundê kevnare ne temaşevanên hêja me got îro em hatin gundê badîna ji bo hevpeyvîna bi eşîra şerefiya re niha em dikin derbasî gund bibin gundekî çiyê ye hem çiya ye hem jî hêlek wê berî ye ew hêla wê beriyê jî tê cotkarî dibe lêbelê bêtir debra gund li ser rez li ser pezê yani heywan hê di herêmê de belkî nemane li gundê badîna li gor me hes kir nêzî 15,000 heywanê biçûk hene ji xeyrî yê mezin yani debra xelqê gund li ser heywana dibe di gundê badîna de nêzî 100 malî heye ev mal jiyana xwe bi cotkariyê û bi heywana debra jiyana xwe didomînin İnşallah em ê niha derbasî gund bibin hinek ciyê dîrokî li gund hene me got gundekî kevnare ye hinek ciyê dîrokî li gund hene wê kameramanê me wan ciyê dîrokî jî wê şanî we bide û gundê badîna ji her hêlê ve ji her aliyî ve înşallah em ê we bidin danasîn hûn hez dikin niha em derbasî gund bibin biraderê eşîra şerefiya li hêviya me kerem bikin em hevra herin ba eşîra şerefiya tenişta minî çepê li keleka minî çepê aşek heyî aşê mala Hacî Hemîd jêr dibêjin ev aş ber devê çem hatibû avakirin aşê avê ye heta demek nêz jî ev aş dixebitî arvan çê dikir ji gundiyar li gund du aş hene ev jî nîşanê mezinbûna gundê gund boy got mezin du aş di gundê hebû niha em li yê cem yê mala Hacî Hemîdin yek jî jê wê deyî li wiyalî gundê înşallah kelîkek de em ê wiya jî bidin rêdan ev aş di herêmê de berê li kêleka çema dihatin avakirin belkî febrîqê di herêma me de gem qiyas bikin debra wan weka febrîqakê bû çünkü di herêmê de hindik aş hebûn li xursê hebûn li ev gundê badîna duhab hebûn û gundekî nêzê Kızıltepeyê jêr dibên aşê qadî li wir aşek hebû însanê herêmê dihatin bi heywana bi kera haşa bi bergîla bixantira arvanê xwetanî carna du roj sê roja ji bo sirayê şwer wan li gund mêvan diman heta arvanê xwe dihêran
و دزیورین افواش لگور روایتا خلقی گون حتی سال 1907 جی آروان دهیرا لی مخابن او جی لپیشبری تکنولوژی مغلوب بو و ایرو برمایوی مانه هین دیواریوی بیراد هندروی ده هین جی خویاده که هندبینن لهلامنی چپی آشه حجی حمید تماشاوانن هجا نهاجی ام لگورستانا گندن مفاتیحاک مریه گورستان رخوند خدا گوراوان بک بهشتی انشالله بک جنت جعذاب قبری وان مریا و مریه مسلمانا توا محافظه بک براستی گورستانک گلک مزنه گورستانا گنده بادینا هم اسکارم بیجم بلکی گورستان نافچه yani یه قزاجی belki ne havas mezine le mukabil miji hin Goristan heye ev derjî cîkî gelek fireye kavred nav Goristanê de jî ji her hêlê de xuya dike gelek dîrokiye ev Goristan kek Mahmud Goristan we gelek mezine umrê te jî teqrîba 5 saliye ji berê de ev Goristan cergatê bîra we wiha mezin bû ya paşê ji derdor mirî ketênê mezin bûn ولسه قاسق از بومم شاهد يعني بله قاسق از بومم شاهد yani pırtışta gendik noha avajı dünya mevdari tüya din بله xuyadaki jig mezeli wan jinnehe ancak jura o şugle simetraki بله çuy yani evek noha am bahskin ev Goristana gore bala kevnara vana belki preve bave majine diye بله و جدری و باف پیره مجی باس نکرن و اف مزل کی پری کونه گورستان کی کونه و جغین دی ویاجی بناونی دن گورستانی گندهنه امکانه وانجی پیشکش مثلا القارشی جردبه مزله تلمکه سعدا yani ard demek aydi saadun bu yedvi haremi yedvi karşı da oturmak saada cerdi le girişa gün cerdi mezele çeçana ka artık bir şekli çeçan lır gori bunun lır artık hatının barınmış bunun ve yaşayan baş ava nezanın للرهلات ما مثلا هاي Goristan'a gidin dibe mesela harabe mira yani tırba birhim vare bahsdaki lijora gun mesele qorçiya avji tekili ki vi gundid mane vaxtaki vi gundid manen u pişti hinki nakhoşi çebunun yani diyarın khuyane şuna mesela khuyane mezelen vani tu her fatihi bu khuyne mezele normal müslümanatın din وحلا هنا جيل جور هن مثلا دحاب سحب غورستاني قدوري بلكي منجيني وانا ام ج توبراغا هرمير ام بين كتاب يعني جبوك افايل ورهبو كعني بو و تمامي عليكم السلام خلقي قن دبراخ بحيوان ميوان هذا كريش بوك دشون يايلا وانقش تشون كتابي الكتاب جي دحب مازال هنن او غريك هي زمان لبر تاريخي ديروكي او البيشوي باشوي دحب مازال هنا يعني الروايات هذا حشت حب مازال صحيح فعالا هنك روايات هنا جي يعني دحب مازال شكرا دحب الفيران يجي لوي هرمي سيدا فيا تك برشي فيا الفيدر حركته غنديا خسك وري نورمال انكي ريفا كر فيدرا كرري وشا فرجي مازال عيني شي يك برشي حتى ندقي çel dolum 5 dolum هي 5 dolum rahat هي yedicikte kefser pır mazal pır avji nişane mezumbuna gunde yani diroke yana mesela geleki mezumbuye o gun gelki diroke yani ana belki jbogam tiştini
em nizanin em yanlış nebêjin yani bavpîrê me kalê me wextêk bahs kirine yani hey yek nebûyî şahid kî gimidiyê filan kes hatî vira givira ne avayî bû kî dibe min dîtî avayî bû. Belê Mahmûd em ê derbasî gund bibin ha belê xwedê ji we razî bû. Binavê Xwedayê Rehman û Rahîm. Salat û selam li ser Pêxemberê me Hezretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem li ser al û eshab û taqîbvanê wî bi heta roja qîyametê. Temaşevanên ezîz di bernamak nû yek bi navê eşîrên me em dîsal pêşberî we îro di bernama Xwedê li bajarê Mêrdîn navçeya Qiziltepe gundê Badîna bi navçeya Qiziltepe ve Girêdayî em li gundê Badîna ne em li gundê Badîna mêvanê kekê Hecî Elî ne bi gundê Badîna du eşîr hene eşîra Mahfelîtî û eşîra Şerefî ji van her da ya gund bijimara xwe jî li pêş e eşîra Şerefiya em mêvanê wanin li tenişmin pêşkeş û rîspiyê eşîra Şerefiya heye di derbarê gundê wan û eşîra wan de înşallah em ê gelîkek de wan re hevpeyvînê bikin di beriya wan derbasî hevpeyvînê bikin ez dixwazim mezûbanê xwe bi me naskirin û xêrhatinekê boy bernamê duan de bidim hûn tev bi xêr hatin bernama eşîrên me ecmaîn. Ez dixwazim mezûbanê xwe bi bidim naskirin tenişta minî rastê kek Mahmûd Kesen heye jê wê de Xalê me Elî Uşkun heye kekê Şerîf Zorlu heye kekê Weysî Malgîr heye Abdurrahman Malgîr heye Nurettin Malgîr heye Ramazan Malgîr heye Elî Malgîr heye li tenişta minî çepê jî Xalê me Hecî Aslan Malgîr heye înşallah di derheqê eşîra Şerefiya de em ê bi teva re mikrofonê zê dirê jî teva bikim lêbelê di derheqê eşîrê de kek Mahmûd wê me ronî bike di derheqê Şerefiya de wê me agahdar bike. Kek Mahmûd dîsa carek de ez dibêjim hûn bi xêr hatin bernama me hûn karin xwe bidin naskirin hûn kî ne navê we bernavê we kerem bikin. Ez şerefîm bi eslê xwe navê Mahmûd e navê bavê Mehmed Emîn lavê Xelîl e belê ez şerefîm bi eslê xwe tu li vî gundî çêbûye kek wal vî Mahmûd gundî çêbûme yani navê gundê we hûn karin gundê xwe bidin danasîn yani çi navê gund bi Türkî bi Kurdî navêna wî û navçeya Qoser got bi zimanê Kurdî bi Türkî dibêjin Qiziltepe çend kilometreye li gund kî dijine di gundê Badîna de navê gund wek tekerim kir işte Badîna tê gotin li gund ê dijînin anaka du eşîr henin Şerefî henin Mahfelîtî henin Mahfelîtî hepkî belanin bavkê di nav Şerefî di ji wan re dibên mala Emû Şerefî û mala Emû nav hevdenin mesafa navbêna Badînya û Badîna û Qiziltepe Baxlî navçeya Qiziltepeyê teqrîben 16-17 kilometre dikşîne yani 16-17 kilometre dikşîne û em bi xwe jî di nav herêma Lêf denin yani ji vê cîwariya çima Lêf kek Mahmûd yani tedî gundê beriyê di ciya rast de erdan rast em dibêjin berî gerçî li hêla Diyarbakır dibêjin deşt dibêjin ji ciyê beriyê re dibêjin deşt lêbelê li hêla Mêrdîn li herêma me em dibêjin berî
از بخوشی بریوانی یعنی یه چیرید بین چایی ام خون نه چایی نیجی نه بری و نه چیا بلیف چما استدا ادبیم قی ویش و معنی بین انشالله جبوگ ام هر دو جغرافیا استفاده دکه هم تكون شيء وهم جي ام بريه قلال مشتكن يعني ونهم شاي هم بريفاني وام كارور بيجن يعني انا كا مثلا قندي ما بخوا بريوان مثلا اردو اراضي وان دويلي في دوي اويد اي حالا هنا جي بسببنا فروتنا بسببنا تننها يعني بلكي بحذر دول ما يعني دبيجي او تديد بالاتشي دي هم هلك دشتي هلك بريه هلك دشت هلك شياي دبيج بوري محقق يعني وي جورستان دبي يعني وكيدن اموريزان ذي خلقت شان قندي لفني سيدا ذي خلقت ايغا مثلا زان جميردين عم بجميرين بيب المساله تري خرس او دور توا بيرلشيك او جليف ليف مثلا ليف تاعسي دانزدا قنديوان دوام دكجي درباز بتي عمرود هي بلوكا هي بابنا هي حفر هي بادينا هي وشتا بادنيا جوارياوي دنا هلا مثلا روآوا كانيسورك هي ميرك هي عربان هي وخبرها tam هتك dedi ميلان خراب كور قريال av herem hemen dinavşya badinadu lef diye. Demek ki yani hele koji mago barivani cotkari jil gundu. Cotkari jil bu. Yani çend hazar dolumu toprağa ciyek cotkari leydi be. Seda bere pır bu. Anha em çabejin dest yani kim bu ya anaka gar mesela bafir mafiri met iştek bere dugotin hudude med dugot القر ورد قوتن يعني تدي بري حقيا شيء رسميات طابيا مافيا فلان تنبو بعدين اجيش بو كفن بو معلومه تدي فجندي كفن وجندي مثلا حكي خدي قوات جيبو سينوريوان جي فرابو يعني الهلا جاد شو حياه ماضي داغ الهلا جير شو حياني تلقر وفلان بيفان هناك قسم جندين هو عم بجميرين ويش هاي تنبون جبوك تنبو باشا فابون جبوك تنبون عرض استعلاء كرناوي دستي بادين هذا شرفي بو ودستي وان دبون اف بيلقى اوان بون يعني دستي وان دبون كيكي محمود براستي د وقتام هاتم گوند هما دري گوند پر باlamık şan yani Goristan'a geleki mezilni gund heyi محبكي da nasin jibrasib tamaşavana nezi haşt yazda Goristan'a bahskin. Peyvek peşi haydi beji avaya gundat panayar yat huyaya. Yani yajid bim avaya gundat Goristan'a vanda huyaya. Goristan'a ve geleki mezini geleki giringi. Yani lugor gav gundi paşeji ava bu ne? Yani ev herim ciki badinayı giring dive herimet habu. والله سيدا أس قناعتك إنه هم جندي خو هنا كسوال بكن بلكي جبوك بروري ديروكي بلكي وي مازال بافيلي خو بلا در نخن بله قالك مازال هنن قالك مازال هنن يعني هاتن ونداكرن وجبوك بر ومزن كفن هيش نزانن تاريخا ويش قواس يعني معنا كا بيجن محقق غلط بيجن يعني نج باف نج کال من نبیشتی گویی ولی مدید مثلا بادینا علی و شریف آواکر یعنی قشاق کیر گویی روایت هاتی yani جغیری او جد دربازگه yani girişagund amdven دربازگه جغیری و گو پاش هن سیدا گورستان یاگون لجورا گند هی جرد به بری ورا او جی هیوری نمانن مثلا زوان دگوتن قورچی او مزلجل بالنافيوان تاخذن حال سرقون دبي مزلي قورشيا لفرمانن يعني تشاچانا جي لبنيا بوغازي دبي مزلي تشاچانا او جي مزلي تشاچانا لقرشي مزلي بنيا گوند مزلي تدي ما قلت او تبد دبي işte مزلي تلمي سعدان تلمي سعدان o çap rastı gündu o jora jere günci mesela yani. Çen malum günde ve keke Mahmud?
تقريبا حالي حاضر آنها يعني دور حشتي مالكي Goş dayı yani yejder katına. Böyle göç pırdayı seyda pırdayı yani göç pırdayı. Böyle. Yani beri göçe bir de mesela çan mal bun avgun. Au beri göçe bir de göç pır kevnen ve çağıcı hemen takriben nekimi ve rakameni. Böyle. Ve çağıcı nekimi ve rakameni. Fakat pır göç yaşıyor. Devra gün liserçid biya gün diye. Devra gündiye me vakma gut ya jibuk mesela o me ve pırne kaliteliye. Yani genel olarak yani am bahsli hoji hatına virji yani am koçeri hatının. Am koçeri hatının. Yani şeref yap koçeri. Şeref ya olarak mesela jibuk am millantin yani ya aşira me dige milla. İza koçerin genelde harama kırsale de en daha verimli, daha hoş geçim serbuyi hayvancılık bu. Mar'a pır bu. Avcı bu. Avcı bu. Yani böyle koçer ajil tanışt avel tanış kaniya. Kidere bu. Tanış cama. O bağ bahçeci dver ekstra alikarik bu yani belki razeme pırbun, bağeme pırbun, bahçeme pırbun yani evci temeleki geliri ev bu. Hin devam dikin devam dikin seda yalnız habik özelliği kovan dakırın bir sebep ev sali paşi ve ne ki kuraklık çi bu. Kani manime privan zoabun. پری کانیا زابو معلوم وقتی کانی زابو که قراغلق زیده بود تسیری خدا رزاجی چقدر رز به آب بوجی چید بود واجی هنه کیش برای خوش ویرمی خو قایب دان وان داکر. Yani debravi gündi marif dikare bejel serraz upazı. Serraz upazı. Yani takriben yani ev mervane mini ana karnuşti belki tabii o xodi pazın rakama kez bejim belki çetir zanibin ama az mikrofon edire juan bakın. Tanıştığımını viyali keke şerif heyi şerif sorlu azem mikrofon edreci keke şerif bıkın Kurdiyem dışarılı o kadar işte razı on bahsa gün bıkın خوجه اون سر چاوی مراتي خير وسلامة رحمل دي بابي ام ايرو ام لفيدراهاني ام لبادينا يا شامج ام شرفينن وشرفي همه ورن عشيرة اتخوازم ده حقيق جند ودبرا جند وحيوان وجوت وباز وراس ودبرا جند وشاوات كن جيانا و شاواي سبزون رادبن حتى يفاري مير جيانا وان شاواي يا جنا شاواي يا قيزكا زاروكا سبيا شاواي يا خورتا شاواي اتخوازم وما حبكي بحثا ويا بكن امي ورن بحثا امي ويا بين الزمان خوجا امي ويا بين الزمان خوجا امي ويا هني جيفي خوجا ام شرفي الفراهاني اري ام كوك ليفر او اقدر كت جي زيده بو بلا بو ايرو لادانا هي ايرو هر طرفي تركي بر او ام جهور دبن ام جهور دبن سري مجبر هب بلند ام كيل كوبه يعني نمتلو يك يميل كوبه اتفاقا عشيرة كم شرفي يعني مش هفرد منها باركي جراند ستو مال دركي ستو ما يكي كذا ام لبر باري هفدورات بن ازور ما يجي ككي شريف دغوندي بس هي ان دوام بس لهريمه تدي بس كيم بوي جبرجي صوراوي بربوي انسان علمي راحتيه وف تكنولوجي وراحتي ووسائل دركتني وحبكي yani imkan jipırbunu, para jipırbunu, imkanlı gorbere zedetir hama az dikarim bejim leherema merdin hayvan xadikirna hayvana hati terkirin badina hin devam günde badina vera hani emsaya xoy be tarih xadar dixin em dibin 20000 pes em liver dar dixin na ihtimal herkes xodi dikin herkes xodi dikin devlet piştgiriyavet ki bu hafsidi وحياة سدي وحياة دسودي خودي دكنياني بنر سري مالي توانا دفرد جيتشما ما لفي دراهاني بحيوان جلغيه بله دولة بشتغليا وتكي يعني جبو هون حيوانا خودي دكن دولة هاني دولة آليكارية tabi destek kedidi ama su bakımından ihtiyaca mecbur avi hayvanı me livrahani jber avi perişane avam kim
Avama Akaniya namayı bir jî o bir jî em dikuna kadar nakim ana em sıkıntıya me virani jiber hayvanê me zêde em ji ber avê bala dimin tev dib çolê dikevin yani tarin gundê cîrana ê çewrê yani 20,000 pes jî vexwarina avawan rojê çend tonin yani werî gelek yani o hoca em yani çıkama keke Muhammed Şerif jî geyri hayvanê biçûk yê mezin jî hûn xwedî dikin hayvanê mezin em xwedî nakin yani dawar em dewara xwedî giş pezî biçûk giş mîhê bizin yani küçük baş hayvan Baxça hûn çê dikin Baxça mesela raz henin dawamın raz dawamı dimsê hûn çê dikin em wê jî çê dikin dimsê jî em çê dikin dimsa heye yani hûn ê medin dimsê erê dimsa gundê beriyê em diçin o dêwan qehweta al didin me erê hûn ê jî dimsê dimedin li dereh dimsê dimsa mel bêra heye hoca tu ya jî çê dikin em çêke em ê çêkenê ji geyri rezdarê fêkî hene ji geyri rezê tirî çi mesela dar bil vê dera hanê yetişmiş dibisa çi dar be ha yani mübala xweda çiyayê we ax jî çiyê de hene yani ji dara û çandina dara jî heye çiyayê we münasib e insan dikarî dara jî lê biçîne erê hoca were ew ceye hoca em yani sermer me pişta xwedayî vê dera vî gera quveta vî gundî caye belê yani me pişta xwedayî vî cayê xwe belê em bi ser vî cayê em heywancîlixê dikin ne bi vî cayî be em heywancîlixê nikar bikin em bi vî hawî divra hanên manin anha cana cîranê me hinek dibêje nizanim vora hudûdê mazî daxi nizam çi ya ma meş'ûr di pişta xwedayî vî garî me çika xwe bi viranîye ma toprağa gund ne diyar yani çend bi ser piştgara jî dikeve ev vî gundê hanê warê bi kes dikar dozêl we bu toprağa we toprağa me em dibê yani em gelkî ev dû dibin û tîne çûane cana neheqîr wiran me dikin çûane o kîdûnê hoca ya cayma av tune av belê belê av tuneyî cayma av lê tuneyî ew kanî miçiqîne kanî miciqîn em carna me got em ê ji xwe bîrekê bikole darib girî dike devletê ji wan nekora bî devletê devletê yani em vê hanê em dibê hinek ji me re bi destek baya ji me pêşkeşîtiya ke bikira ev heywanê me daribî ceybê av e belê em pir kêmanîkê û zelûliyetiya ve ji nûnerar yani yetkiliyar ne got mesela wekîlê Mardin hene eşter bêjim muxtarê gund heye rîspiyê gund ê eşîrê heye mesela hûn neçûn ji walî qaymakam ji dewlet sû îşlerî we ji wanar ne got me hînê me tu derê gwerê me baş vurmiş kiribe yani em wehenkî çaresezin ha em cana çavê me li xocakî wek te gijmer hînê ji me tişkî bike yani em li pêşa tiştin werê ye bi westa vê bernamê dengê we wê derkeve ev kêmaniyek li gund bi rastiya xwaz pes û hexwaz însan û ehlê gund vî gundî de dijinin yani bi westa vê bernamê em jî ba nûnerê merdîn dikin naxasim em bên gundê badîna ihtiyaca wanî bîrekê heye bîrek ya umûm hemû gundî jê dikaribin debra xwe avê damin bikin bîrek ji gundê badînar lazim e em gazî wekîlê xwe û gazî walî û qaymakam û nûnerê dewletê yî merdîn dikin inşallah inşallah bu vesîla bîrekê ji wan badîna bikolin inşallah hoca keke Muhammed Şerif inşallah ez ê mikrofonê paşê dîst dirêjî te bikim ez xêratinekê di xalê xwe yî Hacı Aslan bidim hûn jî bi xêratin Ser razî be teşekkür dikim hûn jî ji gundin ew jî ji gundim evî 25 salê min ez çûme Adana tu çûye Adana çima oraya war hasıl çû gund hûn mêvanî hatine ez mêvanî hatime ev derjî mala birayê we mala birê min e xwe pêrga we çûn û hatina we yî gund wek berê dewam negekî wel badînayî yek jî li Adana hûn çi dixwazin bêjin heqê gundê heqê gundê heqê gundê en birincî av li ciyê yek û yek li vê derê yek belê çünkü ciya tarışa derdi kabı ciyê wextê li vê dera îdare nabe
بس خلي ما حجي يعني دبي خدت دون عمتها بهورنا دهلا كيف خازي برا كيف بكون مفاشي يقدم يدوز برا يا كيف جيب كل بابا برا يا كيف جيب ان شاء الله يعني از باورم اهلي گونجي مراجعات بكن ودوز بكن ونخاسم اوكليك شنو مجلس بيجن احتياجا في گوندي ببيره هي لسربسكنن وبشوبينن ودوزاخه ويعني وتشتاق جيدر كذا وبرسلكي بودي نونري فيدر مردي بلي زين ان شاء الله دي سام ميكروفون يا ازني قاعدتي قاعد لازم نعرف دودري انا خدش ترازي يك شيء يكون خرا بلي بلي تماشاوانن هجا امنها برنامج عشيرن ما عملوا بادين عنب قبيله شرف يارم هف بيفين دكن ونحزكن اما هنكي بحثا قبيله شرف يا بكن كيكي محمود لفر دسبيكا برنامج دي ماغو دوحب عشير هنه يك جي شرفيني يا برجي دغون دي شرفيني يا دجي قبيله محفليت يعني ايروج بو گم قبيله وعشيره و بدن ناس كرن ام بون ميواني و گونده و عشيره چاوانش خودش ورازي ون حزكن حبكي بحثا عشيره خبكن يعني از نشاشم شرفي مليني جي عشيره مليني كرم بكن يعني چما جورد بين شرفي مليتيا وشكوتي ون كنگي هاتن فر عشيره و كين چي bu karama xor ون karibin بدن داناسين خودش ترازي tabii mecbur bavpiru kale xo bihişti veya yani milletiya mecburti jbog mesela genel olarak ev milleti meyvediri jehrema jor hati yani mesela Erzurum, Bitlis, Siirt, Van hududi İran ni kevndi yani hududi İran'ı pır tariha kevn pır kevn o koçeberti kirinin genelde mesela وقتی دنرجی لپر مثلا دیروکا کردا پریوری گراوان گزیاوان کوچر بندی چی بی امجیم کوچری هاتن لفدری قناقلانmış bunun. تهاتنا ورا دهنك روايات نسيدا انا صحيح لورا هاني دبي هاتن ور اوي كرن جبو اوي جي ور هبو جي كوجبرتير خوش بو ام دبين كتاب مثلا آوای دوچو بلکه حتانی سوری یعنی کانی کی وری گنیش بو مزم بو والفيدرا هاني مانن بارن مش بونن دبي سحب برابون يعني كوچبرتي خو هفر كرن هاتن فيدرا آوایی كرنن وجوان هر سبرا اجا جيل گوری وان يعني artık fedel cinidin daha jwan çe bunu henek mesela derbasi hatta Suriye bunun. هناك درباسي حتى عراقي بني عراقي برتك اليوم زيادة بوان باش نزان ورد بيجن يعني شرفي يالنز سوري حتى انا كاجي يعني بريجارا سردان هني بريجارا تيكلي هني جبابكان جمروان وتلفونان والعسل هنن لسوري وبقبيلتي بلابونن بله yani askanım kabile واجبي يعني جلفر بجيبوني جفر بلابون جفر بلابون جفر بلابون جفر بلابون لفر قناقlanmış bunun بافكي وانكين مثلا شرف يا مثلا شرف يا مثلا döndürke خود yani nezi 13 bavka yez vana bijmerim inşallah ve bir galet bavka jvana kumbeli jwanrt bejin beli باوكي داش فانا بين بريشكي حتى فانا بغاون هي المازي دا غنن يعني بليشكي از دزانم المازي دا او شرفين شرفين انا جفر شنو هاتني و بليشكي بسراب يعني شنو هاتني ما في شكل يعني قام مفدو ناس تكنن بيت دي اوري مرحبا بونك وري مرفي هافن دي فلان واني يعني تام وري سجاق قان باغي حبكي وبسبب تشنا يعني بليشكي دماز دا سي قبيله ماز دا يك جوان يا جرينجي بليشكي بله o hülleri yani seyda o şevleri yani fakir ki yani jverçunun evji şeref yanın harini yani anaka evji mesela hariniya nuhacı çelebi oğulyanın şamoka amdı bejin mesela tanrı verdi Türkiye navevi evji günd kibariye yani nezi hududi Suriye mervemene hatta Taşir çelebi حتى وقتنا مثلا جبوك بيشيفانتي عشيري جكرنن يعني عشيري وري اعتباري خب هوانين يعني جبوك الجير حكي خدي اخو توبراغ بو
daha beter nas kirina wî nav heremê xwe ya bûyî yani ehlê vêre hürmetek mezin jêr kirinin gotin hema wek bira em söza xwe jî dispêrîne Emer Çelebi Beşîr Çelebi o edine mesela dibe dermani yani sede dermani eseri wan jî li vir henin derbasî Sûrî bûnin pirin li Sûrî dermanî anaka جوار دبين مثلا هلا عمودي درماني دبيجن مثلا سعدون آغا جو دهرم يدو مشهور يعني سليماني هاي سعدون سوري دياري مجناوي بيستي دنيزي يعني أهل سوري تبجي بحصاوي دنيزي همان بلغيدي قاس بيسيح بقول يعني وري دبن يعني آغا كي كاريزماتيك دبن زماني دبن أواويدي درباس دبن وجا كم بنخشي هنن أفجي وانا بالكن سيدا في درباس بون كم بنخشي هنن جمال ديني هنن كتن هرما وراح شهر او هين هن الور اندامي وان منسوبه دلو ملي هن سيدا وانا درباسي اوجيل هلا سوريني موسيقى جي بين شرفيني سيدا خمر دريك بابكيوان موسيقى ليف يعني دو وقت نيتنج سرداني عشيري وان بهفر تشيبونن اليكاري وان بهفر بونن تيكلي وان بهفر تشيبونن سي بابي دري تيكلي وان بهفر تشيبونن مارا كوسا ومارا شاهين ومارا ما يشدي وإذا فاني قمناها حالي حاضر دقنده أنا كأي غريا ما يدقنده هنا أم فانانن مالا شهينن مالا رمونن مالا ولينن مالا ألتينن مالا ألتي بريوان بلابونن أفناش كي يام بافكانه أفيد قنده أفيد قنده مثلا أنا كاج مالا شهين مثلا أز بخش مالا شهينم مالا رمو مثلا برادري مالا رامونه مالا ولي اف خالي البيمنه مالا التي مروي مني نيزيكنا وجيد فردنن عرضو اخوان جي دوامه او بريوان قزين درباسي ادن يبونن ودها بيج بلا بون حتى متروبولا تشونن حتى ازمير اسطنبول المتروبولا جي بلا بون سيدا بابكي عشيره حقوسي قرياي يعني دقلك جاجي ده هنا كيف محمود ببوري دناف عشيرة ده تديو بحث كر بسكادن أو مالا چلبي دمكي پیشکشتی کرنه نها کی يعني كاريزماتيك مزني عشيرة اي شرف يا توا سيدا مردين سيدا قاسي مشاهدن özellikle عشيرة ما واني هي جبوك بسري خويه يعني نبي قرتيه كسكيه تيكلينا أملينن بسريخ الشريفي ولا رغفرد عشير درد مثلا إرنك بدن دبيت تدي عرباني بردج مير بلا ولا تدي الولاتي كردا هنا كي تدي ضعيفة بنا كي خرد باد قوم يخبوه هليدن بلكي أم بسترن إما نوري ولا هو من ديك جيبوني لقور تدي تاريخها معها ولا هو بر جيبونن يعني مش خبيف تكسكيتن مثلا الصرخ نتحكم ونا حاكمتي لسان خلقي ما بخوا أفكري وكاريزماتيكا وقت كرم كرق آغاتي بربرتي وق آغي بريه ما آغاتي ورينك آغاتي ما وانيه يك ناو دركتي وجي إبراهيم باشاي سيداي ما أري أوجي بشخر دبينن في شكل آغاتي ما برخوشي تشيبوي مثلا خالي أبي من وانا شاهدين زانن لفرا مثلا تشاوي ريسيبيا sürekli işititine. بله. ريسيبي عشيري يعني خالي معلي ريسيبي بري سوال جوي بويه بله خالي ابي مثلا ريسيبي سوال جوي بويه يعني او سروكاتي بلا كرنا او سروكاتي باوك اشي بويه چار باوك دفرا دنه چار ريسيبي عشيري باوي اصلا نمي بيجن اختياري وانه باوي ابي اصلا مالاوي هي لمالاوي بونن دستك او خويا كرنن فقط استشاره واني دجيريه يعني تشبيه خطانا بوك حكومه كواليسيون رحمه الوبابي اجا كواليسيون كي ساغلم وانا تشاكر ام بيجن مثلا بابي اصلا رحمه خدي لي زيد بو ابي حمي مثلا امي بي ريسيبي عشيره بو سرميان دا دين المقابله مثلا دمال رمود جير دغوتن ابي دوريش او جي ريسيبي عشيره بو لهلادن مثلا خالم علي براي مزن مثلا تقول حسن او ده النام درباس بو لهلادن مثلا ابي مدهات قوت مثلا نافي ذكرت بو غزوري متي موسى وانا يعني اف سو صاحبي بون
دهاتن عراقی امی بین اودجی آپی باوی آپی اسلام بو لوده خودی اوده نه خودی اوده بو بله خودی اوده نه خودی اوده بو خودی اوده و نه دیجی بو طرف بون آپی اسلام بلکی نکارنانی میوانا بده باوی آپی اسلام واناش پزی خوش کاری خوش به هر اتفاق داد میوان داد ویا پزیکتانی ویا یکتانی روس پیتی که خوشک در باز دکرن بله و به هر ما قهوه ندایی بله يعني جبوك مثلا آقا ما غيبريت لفت نه عادت بو يعني نه عادت ما بكوبا دمس بلاكري بله دمسا رزا تيا ما بري حياة بوناسا بله ما بده لترا ددان آقا ما الولاتي خوشي ددا بله يعني ام خدي دمسين ام خدي يعني جواري دك محمد روايتك هي تديد بي حاصل جاج موصل دبي وك جهوكك يا كيلو بورو خط دبي المردين شي كربون سريويد موصل دمس بردانه مردين بلكي دو سردميدي yani dimsahire ya pırjı jibunde o daha. Aslında avcı yani aşirama özellikle mesela özelliği salihken yani enki diroki aşirama pır bir itibar bu pır bahsaviyati kirin. Bale. Yani mervanti çava bu mervanti kuve ne mervanti bu takari bu kota ailake. Lugori gamş bazı khod yani bazı khod kalki khod bizim amkanı bejin açık ilo belki ne var be. Yani çava ilo millet habki balabunun zanabunun kültür ketine millet. Sarbun şey bu yani. Sarbun bu şekli yani ki ev zanaya sünni şey bu yani o kaviyan bejin ev tedi sıfataki mazlantiye و حرمتا اختیارتی yani zaneyi ket peşe yani xorteki zana belki قیمه خو بوی اختیاری در واس بوی سادیتی نانی خدا پیش یاجی بره daha beter mesela aşire keke Mahmud ve bahsa balabuna vekir ve gol Suri veran şar lever de lefte alaka tekliye ve van bafkedin aşire berdamam yani. Seda yani o go döndür hadi gün de hakki sarbu neyi. Bes yedin. Vana na tekliye mehane mesela ambejin duveran şari. Şunu şahiyade. Düşünü şahiyade. Mesela eve adana. Neyarti yade. Berberi yade. Eve adana mesela hala devamı yani giş bağı van hilvir cihanen. Koke van hilvir hanen. Eve mesela veren şergem dibejin yani serdane me ziyaret hanın taziye hanın tangayı çevim serdan hanın. Kek Mahmud nava aşire de siyasetmedar derketine. Siyasetmedarı me derketine nava aşire de vak magoya magoş harin ya mesela Çelebi oğlu düdenema Beşir Çelebi ana vatanı de vekilti kiri şu parlamento. Bu milletvekili Beşir Çelebi. Parlamento hem de Salih Hazaru nehsudu haşte uçaru hatta nodi hamam. نودو تشتكي ذا أبخا وكيل يعني نودو يكيوان ذا أبخا وكيل في تاريخي وآريكاريوجي هاوي أمبيجن يعني وقت ظاهري أنا هاوي آريكاريوجي بعشرين ربوية جغيري لسر دستي دحب بلكي جنجي في عشرين يلو بونن مثلا موظف بونن بله كيف محمود جغيري مثلا نوا عشرين ده سيدا شيخ ملا أشتر بيجم دنگبیش قصیده بیش درکتینه ولی پر اکتیف در ویویس پر اکتیف وره خویا نبونن وره یرل بلکی چه بون مثلا دنگبیشتی بلکی آرا که مثلا آپیم خود جارنا دکوت yani دنگبیشی yani karı civati habki hoş bukay الرحمة كن وانا الرحمة كن وانا الرحمة كن رحمة كن كاوي أبي ما أصلاش ويلا تشكي حبي بنهريني أما بنهريني يا كي مقصد برنامج أبي خوش بي وعشير يقدر دكي بيجي فاي دنگ بيجي ما هين هني أما كرم بك ده ما تشجوت دول الله وقوز بي برار مناطاخ دنگه میرات سار مستم ولیا دنا ولا برانا دا شرقنا بلوری کالینا به خودی که پس جانو هی جانو
دول الله وقوزات مس بس وقالوا ما جيرانا لو كي خم من السوق خواري بشيخ هادي ملكة او درس دار شيروم قال لي كرد بس قالوا ما جيرانا لو كي حسيني معمروم دول الله وقوس بيا قزه نمازان وشمادن قيم بدرنا قزه نمازان نجس رهنا سقم نسر مايه مدي شارع خوشگاره بولنده بردا يقيد بك شرقا سره متوله مجبيايه دغو توله تواگه نمازان واز دل تکی جايه مدغو ولا چاوه سره وقيب نويو صبر دل مكچكر حسكي بوزي دل وبجي بحناي بادا سرگاره حفتان وحجتا سره سر مدومانا جغاره فضا عقال مخويا يامرو اخ دول الله وكذا بقولك فيرك شنقاله دكتن بيز بداري ميويا اخ لبرانا هذا تقينات من قبل بقى قواميراتك وين لا بقول وزات هم من ناس وغادي بشيخ هذه ملكته ودرت دار شهر من قال كرد بس قالوا مال جيران الله كي حسيني معمرهم اخ دول الله ومدي چاوا چا قياس كي مدي قازو وردكا هنرا بروباس كي قول خاتون خلاص كر لا بإيسا الحفصة من الصلاة قصالة من سورات لي قصر قول خاتون هفدون ناسكر اما سنبيري لو كي مخوار بونه من ابرام بيسان ودست باشرا سنبيري لو كي خراس كر عمروم ساعتها خوش به حاجی اصلا زمانه تر قوت جو عمره تر برکت راستی جی یعنی بلکی زودی جیتا نگوتی حکتا دام بگوتا و هین خوشتر با لیبله تمام مسکر براستی جی تمام بروان روژه بری خودش ترازی بیم بله تماشاوان هجا ام هدی تن داویا برنامه خواه از دخوازه وی پاشی بسینم کک محمود اما شكرم آخر كرت در حق عشيرة شرف يادي يا جيدي در حق جندو برنامه دي بچند كلمة هم قارن اشتغاليا خب داوي بكن از برنامه دماج بو مهاتو بو وقتاندن چونكي مهاتن داويا دماغه كرم بكن خودش ترازي بسيطة ونو اكيوا رهبر تي في سر شعبي مراتنا خودش ورازي بو ام هنكي دان ناسكرين امجي مشرف بون سيدا وقت ما كرم كر يعني اشرما عشيركي دوامه بله وباغي ما قطنا بوي وعشيركي بالتوائي كك محمود جمارة عشيرة يا هرمان مردين يا بادينا وقزل تبا وشونه قوشي قزل تبا كن شو قاسب يعني تخمين بالسيارة شا بله بالسيارة شا ويهبن سيدا دور تقريبا يعني دور بين ست حبر الرشوان هي يعني نورمال لجندو وهرما قزلتبا ودرو دوري قزلتبا تبي تركي شخاصن يعني تبي ويران شهر تبي تركي ملي وهر حزارة درباس چند برنامج داشيله دن سويادي يا مثلا يو كسنه يه برادرم مالگیره يه خالما علي uşkunu çend Sedan vanahan mesela zorlu hey kesen hey uşkun hey malgir hey onay hey çelebi hey tarhan hey eve anha aktif hazır kara duman hey bale vakidin vana ek ana kal vedre dehurin vana su ismek vedre dehurin bale خدش ورازي بخد تعالى اتفاقا وهن زيدا بكي او بربري ونقاش ودجمناي بري جناف هريمة تبي راكدي وجناف وجي خوش فرجي راكدي الحمد لله وان رجا دي سابشون دنيني هونجي وملتي هريمة جي تندر خوشي وحزور وأفيني دي جيانا خوا ببراتي إسلامي بدومينه تشكي كسكي دبيجي هبا زي ميكروفون دريج بكم تنبي امي بداوي بكن كاكي محمد شريف كرمكي هما بچن كلمه خوجا انواكا گوندما ام دبيجن حشتي مال
maşallah geçmem ama havr dibim geç hayvancılığı edikin am yani vak iro hoş yani jbar vani hoş am hoş geçme ha havr edikin am derbaz edikin o am jijixo am memnunu o براتي واتفاقا وهي بعشيرة درجي بشرا محفلي تيارجي خوب خوشي وبقندي جيران هرجي قندي özellikle am hatırı hep duzanım gundi işe meşaf karadı biçingi am hatırı hep duzanın yani ne konu yani am tiştep çok amazın nakan am be iro şerefi am be mavki mahfali televizyon am hatırı hep duzanın am gundi hep dun am giş tevger yanın ma giş ajındanı hep du am debet hadi bara artık tişte zamani ki kam falan yani amwana darbazdıkın tuzanı özellikle bu gelişme nühti tavana hiç çeterin yani her posta kiti jedin çetir çıktı be hoştur be بله خود تعالى اتفاقا وشي زيادة بكي ان شاء الله كاك محمود تو بيفي خوي داوي بيجي كرم كي امي برنامج بداوي بكن ولا سيدا البروغرام دليم هبو إزناده هبو جماعات هبو مخصص دايمشي يعني حقيقة يعني أنا كوك براي شريف كرم دك هرنا قدر مثلا ديالوغا قندياب هفر خوش بيج بيجي شو جو اللي بليك di çevre de ya de şغله wandı ya de kare wandı mesela dvi işi wani hayvancılık edici sıkıntı hep avcı psikolojik yani ve am xoş denge her yetkiliye yani bunu da ne yapıyor inşallah godar gibi mesela özellikle yani ev vekili Merdin imkanı mesela از بخو آرا که عل سر صندوقی بم یعنی از این ناوی کار ذکر جی بکم انشالله برای دنگی می ببیزه گوز دکم آوا بو ال سر صندوقی بم و هات مصندوقی محافظه دکر یا هل بجارتنی هل بجارتنی جنگز بیازی بیزم حتی از مرگو گو خالو گو گوز دکا توا و پر بلند المرد نری مجی دنگی خانه کر مگو قی وریاتی بی ردامور بوی یعنی وفلان بفان لبلي شو جها برلمانتو وخلاص يعني زبادين عرض تشتك نلازمه حيوانجل غير آب لازمه يعني ve شو والي كاربا علي كاريه بك شو قايم مقام كارا علي كاريه بك شو وكيل كاربا علي كاريه بك وشو غيري وانا إنسانك يقيم بدستين به زي كانوا تريم هبزش بيريكا خوب كولم يعني السقنتي وان زانه ما السقنتي وان دبينين دارن ve bölge darın biçaya aydi mazida fakira او خلق bu abi pevdiçinin darın traktörü kodumun hatta günde mazida o henek dedi henek nadı perişani kuvan bir şekli hey خودش ترازی که محمود انشالله می دخوازه وشی یا برای گندی آجی امی واسطه تلویزیون رهبر امی جی اعلام بکن امی دیار بکن و بلکی وکیل ما یه مردین جیل و برنامه انشالله و تماشا بکن پرسگیره که گنده بادینا پیوستیاوان ببیرک هی ببیرک آوه هی لازمه کلی که بریا کلی که بیرک لوی گندی به کولان دولت جبو پشتگیریا جودکارا پشتگیریا حیوانا دکه جبو گو حیوان بلا به حیوان خودی کرنا حیوانا پر به گنده بادینا 20,000 حیوان تیدهی حوجایوان به بیره و به آوه هیه امجی گازی نونر و رایداری دولت دیکن ام گازی وکیلی خواه یه مردین دیکن دنگه گنده بادینا حس بکن و پشتگیریوان و بیرکه بکن انشالله تلویزیون رهبر و دوی واری دنگه و درخه ام بهوینه و جی خوب بینه افغازناوه بله تماشاوانین هجا ام هاتن داویا برنامه خواه دماش بو مهاتبو فقط اندن بداوی بو ایروژی برنامه ما لگنده بادینا و عشیره شرف یاره بو حتی هفگیشتنا برنامه کیدن لگنده کیدن و عشیره کدن بمینند خیر و خوشیه دی هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته